يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ای مردم، پروردگارتان را که شما و پیشینیانتان را بیافریده است بپرستید، باشد که پرهیزکار شوید. آن پروردگاری که زمین را چون گلیم بگسترد و آسمان را چون بنای بیافراخت و از آن آسمان آب فرستاد و با آن آب برای روزی شما از زمین هر گونه ثمره بیرویانید و خود می‌دانید که نباید برای الله شریکان قرار دهید. سوره بقره آیات‌های 21 و 22. ارشاد از این آیات‌ها یعنی راهنمایی از این آیات‌ها. اول، ندای الله بر انسانیت بر امر توحید و یکتاپرستی. دو، مهم بودن امر توحید در شریعت چون اولین امر به آن شده است. سه، اولین نهی یا منع الله از شرک در قرآن. چار، ذکر خطر شرک، زیرا شرک تمام عملهای انسان را باطل و از بین میبرد. 5. الله بزرگ در این ندا برای مستحق یعنی سزاوار و شایسته بودن توحید عبادتش به توحید یکتاپرستی حجت گذاری میکند، زیرا خبر داده است که انسانیت را برای عبادت خود آفریده است. الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز، هر کی شما خوش آمدید میگم به یک روز ماه شریف رمضان و روزهای با شما مانده است و امروز نیز ما به شما آمده هستیم تماشاگران گرامی برنامه دانش و سنجش را پیشکشتان را دانیم و آماده کردیم و خیلی چند لحظه انشاءالله با شما خواهیم بود و امروز شام باز نیت داریم که به بعضی سوالهای شما مربوط به صدقه و فطر روزه و زکات همچنین باز به اهل علم انشاءالله صحبت خواهیم کرد و این مثلا ما برنامه دانش و سنجش را آماده کردیم و من رقم گرومتون رو نوشته میکنم تا که شما دارید شود و حتما لایک کنید زیر نوار تا که تماشابی زیادتر شود و توانم ترجیح در برنامه ای که امروز ما آماده کردیم اشتراک کنم. برنامه رو تقریبا 2 یا 3
فیلم میکنیم تا که هر کی شما توانید در آن اشتراک کنید و قویتتان را سنجید انشاءالله. 113 89 92 این قسمتی اولی گیم پی نیمو من روی اکران انشاءالله میبرارم. خب 113 89 92 کردم. خب چند نفر گفتم که آواز خوب نیست. من این لحظه نگاه میکنم انشاءالله یگانجا کمبود داشته باشم شاید الله اعلم نگاه میکنم. اگر که آواز خوب شد نوشته کنید زیر چت تا که ما بدانیم چون برنامه ما مستقیم است و شاید خب صدا رو اگر خوب میشنیده باشید نوشته میکردید. من نیست این لحظه اکران رو به شما نمایش میدم و خودم شنیده میبینم انشاءالله. خب خب باری دیگر خوش آمدید میگویم همه آنها یکی این لحظه ها پیوست شدند به شبکه قرآن دستورالعمل انسان. و قسمت اولی برنامه رو ما تیار هستیم که خود این لحظه آغاز کنیم. 113 89 92 هر یکی شما میتوانید داخل به برنامه ما شوید. آنهایی که نوکک داخل شدید حتما زیر نوار میتوانید لایک مانید تا که دیگران نیز توانند به برنامه ما وارد شوند تا که آنها نیز اشتراک کنند در برنامه ما. و من اکران رو کمی کلانتر کنم. بله خب 14 نفر و در قسمتی اولی برنامه ما.
саволи аввал: хонае ки аввалин мусалмонон ҷамъ мешуданд? хонаи Билол, манзили Арком, хонаи Абубакр ё манзили Усмон? дар кадом хона мусалмонон ҷамъ мешуданд ва онҷо суҳбатҳо мегузаронданд? хонаи Билол, манзили Арком ё ин ки дар хонаи Абубакр ва ё манзили Усмон? кадомаш дуруст аст? вақте ки ваҳӣ меояд ба расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам ва чандин вақт дар ҷое ҳама ҷамъ мешуданд. Бале, дар хонаи Арком. Ва 9 нафар ба савол ҷавоби дуруст гуфтанд. Мебинем дар дохили барномаи мо низ зери чат низ ман нигоҳ мекунам. Агар касе ҷавобҳои дуруст гӯянд, ҳатман ҷавобҳои шуморо низ рӯи экран мекунам иншааллоҳ. Ва хуб, мебинем ки ба пеш баромад. Муҳаммад, Чоркӯҳ, Омина, Абдулло, бандаи Аллоҳ, онҳое ки ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Хеле хуб. Ва дар ҷойҳои аввал ин лаҳзаҳо қарор доред шумо. Саволи 2. кадом пайғамбарро қавмаш ба оташ партофта буд? Лут, Ҳуд, Шуайб ё Иброҳим? кадом пайғамбарро қавмаш ба оташ андохтанд? дар сураи Анбиё омадааст. хуб, ҷавобҳои дурустро ман мебинам. чанд нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. Бале, Иброҳим алайҳиссаломро ва дар дохили барномаи мо аз Босабур ҷавоби дуруст омад, Убайдулло Саидов ҷавоби дуруст омад, Абдураҳмонов ҷавоби дуруст гуфтед. Хеле хуб. Ва тақрибан ҳамагӣ дар барномаи мо, дар дохили барнома ҷавоби дуруст гуфтанд. 15 нафар гуфтанд ки бале, пайғамбар Иброҳим алайҳиссаломро қавмаш ба оташ партофтааст ва далел ба ин гуфтаҳои мо дар Қуръони Карим омадааст ва сураи Анбиё ояти 68 то 70 чунин омадааст. Ман ин лаҳза ман мехонам ояти 68ро, маънои онро. чун ҳақ зоҳир шуд ва ҳуҷҷатҳошон ботил гашт, гуфтанд: агар мехоҳед коре бикунед, ӯро бисӯзонед ва маъбудони худро нусрат диҳед. дар ояти дигар 69 сураи Анбиё чунин омадааст: гуфтем: эй оташ, бар Иброҳим сард ва саломат бош. ва дар ояти 70 чунин омадааст: қавмаш мехостанд барои Иброҳим макре биандешанд, вале мо онҳоро зиёнкортарини мардум намудем. бале, оташ сард мегардад ба халили ва дӯстдоштаи Аллоҳ Иброҳим алайҳиссалом. ва биёед бубинем ки ин лаҳза ба пеш баромад. Муҳаммад дар ҷойи аввал, Чоркӯҳ, Абдулло, Омина, бандаи Аллоҳ, онҳое ки дар ҷойҳои намоён қарор доред. Ман шуморо таблиғ мекунам. хуб, саволи дигар. бузургтарин гуноҳ кадом аст? мунофиқӣ, дуздӣ, мушрикӣ ё зино? бузургтарин гуноҳ кадом аст? ва дар бораи ин низ дар оятҳо, дар сураҳо омадааст ва оятҳо инҷо зикр шудааст. Кадомаш аст? шумо метавонед ин лаҳза интихоб кунед. хуб, ҷавобҳои дурустро ман мебинам. хеле хуб. сураи Нисо ояти 48. бале, ҷавоби дуруст ин ширк овардан ба Аллоҳ аст, яъне мушрикӣ аст. ва ҷавобҳои дурустро мо мебинем ва зери
чат низ ҷавобҳои дуруст аст. Ин гуноҳҳое ки шумо мебинед ҳамаш гуноҳ аст, аммо бузургтарини гуноҳ ин ширк аст. Тамошобинони азиз, онҳое ки баъзе дигар гуноҳро навишта карданд, барои онҳо ман ёдрас мешавам. Ва дар сураи Нисо ояти 48 чунин омадааст: ба дурустӣ ки Аллоҳ намеомурзад, яъне намебахшад, ки ӯро ширк муқаррар карда шавад ва яъне ба Аллоҳ шарик оварад ва гуноҳони поинтар аз онро барои ҳар касе ки бихоҳад аз гуноҳони сағира ва кабира меомурзад. Яъне Аллоҳ ҳар киро агар хоҳад мебахшад ва ҳар киро хоҳад намебахшад. Ва бузургтарини он гуноҳ, чуноне ки ин оят мегӯяд, ширк аст ва ҳар кас ба Аллоҳ ширк варзад, давом меояд, гуноҳи бузургеро содир кардааст. Ба ана ҳамин монанд боз дар сураи дигар низ омадааст ва иншааллоҳ мо яъне танҳо якеашро шарҳ кардем, ин лаҳза шумо шунидед ва давом медиҳем барномаро, чун вақти мо имрӯз то соати расо 21 ва мебояд ки то соати 21 қисмати дигари барномаро низ тамом кунем. 21 бо вақти Аврупо дар назар дорам, 22 бо вақти Москав мешавад. Аз ин хотир онҳое ки навака худи ҳозир дохили барномаи мо шудед, шумо эҳтиромона хоҳиш мекардам ки зери навори мо лайк монед ва он наворро ба дигарон фиристед, то ки дигарон низ тавонанд дар барномаи мо иштирок кунанд ва қувваи худашонро санҷанд ва дар воқеъ як чизи навро барои худамон имрӯз низ меомӯзем, чун ибодатро дар ин рӯзҳо, яъне даҳаи охири Рамазон зиёдтар мекунем ва иншааллоҳ ки як чизро омӯхтан ва донистани ибодат низ ин як худ кӯмак барои мо мешавад. Тамошобинони азиз, як чизи хубе, фоидаи хубе иншааллоҳ ки ба худ мегирем. Инак биёед бубинем ки ба пеш баромад ва баъд аз он давом медиҳем. дар ҷои аввал чун пештара Муҳаммад, Омина, Чоркӯ, Абдулло ва бандаи Аллоҳ ҳамчунин Бухорӣ низ ба зинаҳои боло баромадед, ман шуморо табрик мекунам, ҳама онҳое ки дар ҷойҳои намоён қарор доред. саволи 4: фолбину сеҳргар мушрик аст? Бале. Фолбин неву сеҳргар мушрик, сеҳркунанда мушрик. Саволи мушкил, кадомаш дуруст аст? фолбину сеҳргар яъне ҷодугар мушрик аст? инак ҷавобҳои шумо. ҷавобҳои дурустро ман мебинам. Бале, 11 нафар ҷавоб доданд ки бале, шарик оварда ба Аллоҳ ба шумор мераванд, яъне мушрик ҳастанд ва Аллоҳ таоло ваъда кардааст ки фолбин ва сеҳргар ба инҳо монанд мушриконро ҳеҷ гоҳ намебахшад. шояд дигар гуноҳҳои сағираву кабира бахшида шавад агар Аллоҳ хоста бошад, аммо фолбину сеҳргар ба қатори мушрикон дохил мешавад, шариковардагон ба Аллоҳ ҳеҷ гоҳ намебахшад. ва онҳое ки дари фолбин мераванд низ, онҳо низ дохил мешаванд ва худи ёрдамчии фолбину сеҳргар. Аз инро бо эҳтиёт бояд бошем. Тамошобинони азиз, ҳама онҳое ки ин лаҳзаҳо моро тамошо мекунанд, чун мо далелашро аз ин пеш аз ояти Қуръон гуфтем. ва ҷавобҳои дуруст аз ҷониби Ашуров омада расид, аз ҷониби Муҳаммад Набӣ, аз ҷониби Файзулло Раҳимов. бале, як нафари дигар боз гуфтанд ки ҳардуаш, яъне ҳам фолбину ҳам сеҳргар. Хеле хуб, дуруст аст. ва ки ба пеш баромад нигоҳ мекунем ва баъд аз он боз давом медиҳем. Муҳаммад дар ҷои аввал, Абдулло, Чоркӯ, Омина бандаи Аллоҳ ва Камолов низ кӯшишҳо доранд ва 3 зина ба боло баромаданд. Табрик мекунем. ва қисмати аввал ва саволи охир дар қисмати аввал. кӯтоҳ хондани намоз барои мусофир фарз аст, суннат аст, фарқаш нест, беҳтар аст кӯтоҳ бихонад. фарқаш нест яъне ки 4 ё 2 ракат хонад.
кадомаш дуруст аст? Кӯтоҳ хондани намоз барои мусофир. хуб, дар сураи Ниса омадааст, ояти 101. хуб, 8 нафар гуфтанд ки фарз аст кӯтоҳ хондани намоз барои мусофир. 5 нафар суннат гуфтанд. 1 нафар фарқаш нест гуфтанд, 4 ё ки 2. ва ҳамагӣ 1 нафар гуфтанд ки беҳтар аст кӯтоҳ бихонанд. ва наздик аст ба ҷавоби дуруст. Ана ҳамин беҳтар аст кӯтоҳ бихонанд. Биёед акнун мебинем ояти 101 сураи Нисоро. Маънояш чунин аст, маънояшро мехонам. ва ҳар вақте ки сафар кунед, нест шуморо гуноҳе дар қаср хондани намоз, яъне кӯтоҳ кардани намоз. Агар битарсед аз он ки шуморо кофирон дар фитнаву бало меандозанд. Ҳамоно кофирон душмани ошкоро барои шумоянд, пас аз онон ҳазар кунед. дар тарҷумаи дигар чунин омадааст: ва чун дар замин сафар кунед, гуноҳе нест ки агар бими он доштед ки кофирон ба шумо зарар расонанд, намози хеш кӯтоҳ кунед, зеро кофирон душмани ошкори шумо ҳастанд. ва ин саволро мо аз омодакардаи толибилмоне ки дар донишгоҳҳои давлатҳои араб мехонанд, аз онҳо гирифтем ва танҳо тарҷума кардем ва наздиктарин ба ҷавоби дуруст беҳтар аст ки намозро кӯтоҳ бихонанд. Яъне на фарз асту, на суннат асту, на анихӯрак суннат ҳам ҳаст гуфтанд, чун Расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам низ ҳамин гуна мехонданд. ва онҳое ки масалан гуфтанд фарқаш нест, 4 ё 2 ракат, ҷавоби наздиктар беҳтар аст ки кӯтоҳ бихонанд. ва ин лаҳза биёед бубинем ки акнун ба пеш баромад, чун инҷо бозӣ каме дигаргунтар мешавад ва номҳои нав шояд ки ба боло мебароянд. дар ҷои аввал, дар ҷои сеюм Абдулло, табрик мекунам шуморо. дар ҷои 2 Муҳаммад, табрик мекунам. ва дар ҷои 1, ҷои беҳтарин, насиби 4 кӯҳ гардед. Хеле хуб. хеле хуб. Омина ва бандаи Аллоҳ низ ба ҷойҳои намоён баромаданд. ва дар охир бубинед ки дар муддати хеле кӯтоҳ ва бо ҷавоби як савол ҷойҳо низ иваз гардиданд. ва табрик мекунам шуморо, онҳое ки дар ҷойҳои аввалин, ҷойҳои намоён қарор доранд. хуб. хеле хуб. ва биёед қисмати дигари бозиро ман ин лаҳзаҳо омода мекунам. ва то он дам, тамошобинони азиз, ҳамонҳое ки моро тамошо мекунед, аз шумо хоҳиш мекардам ки зери навор лайк монед ва ин наворро ба дигарон фиристед, то ки дигарон низ тавонанд иштирок кунанд дар барномаи мо. мо ин лаҳза қисмати дуюмро омода кардем ва ин лаҳза ман кодро барои шумо эълон мекунам ва интизор бошед. Шаб соати 11:30 бо вақти Москав, яъне 23:30 бо вақти Москав, мо барномае дорем бо аҳли илм ва баъзе саволҳо марбут ба фитр ва 12-ҳаи охири шаби Рамазон бо шумо иншааллоҳ суҳбат хоҳем кард. ва 137 18 23 онҳое ки ин лаҳза бо мо ҳастанд. 137 18 23 ман дар чат навишта кардам. бубахшед, хато кардем. 137 18 23. хуб, ман рӯи экран баровардам. яксаду сию ҳафт ҳаждаҳ бисту се. хуб, биёед бубинем.
мебинам ки 14 нафар аллакай ворид ба барномаи мо шуданд. Фаъол бошед, дигарон низ метавонанд ин лаҳза ворид ба барномаи мо шавед ва дар барномаи мо иштирок кунед. хуб, онҳое ки мепурсанд чӣ гуна ворид шавем, дар боло навишта кардаанд тарзи ворид шуданро. рӯи экран овардам. инҷо навишта шудааст тарзи ворид шудан ба барномаи мо. Яъне хеле оддӣ ва осон аст. Ҳар яки шумо метавонед дар барномаи мо иштирок кунед. хеле хуб. мебинам ки ин лаҳзаҳо 18 нафар дохил шуданд. хеле хуб, ва мо тақрибан 30 дақиқаи дигар дорем ва иншаллоҳ умедворам ки қисмати сеюми бозиро низ метавонем якҷоя бо шумо бисанҷем, яъне донишамонро бисанҷем ва дар қисмати дигар низ иштирок кунем. ва бо 18 нафар оғоз мекунем қисмати дуюми бозиро дар чат. онҳое ки дохил шуда натавонистед, шумо дар чат навишта кунед. аввалин ҷавобҳои дурустро ман аз чат иншаллоҳ ки мехонам. саволи аввал: давраи пеш аз ислом ва бутпарастии арабҳоро чӣ мегуфтанд? эҳром, аҷҷурмия, ҷоҳилӣ ва ё ҳиҷра. давраи пеш аз ислом ва бутпарастии арабҳоро чӣ мегуфтанд? ҷавобҳои дурусти шуморо ман қабул мекунам. мебинам ки чанд нафар аллакай ҷавоб навишта карданд. ва бале, 15 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. ҷоҳилӣ мегуфтанд. дар дохили барномаи мо низ чанд нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. амир Шомирзоев ҷавоби дуруст гуфтед. хуб, баъзе ҷавобҳоро ман боло мебарорам. Ашур Ашрафович ҷавоби дуруст гуфтед. бале, чанд нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. хуб, ман ҷавобҳои шуморо баровардам ва ташаккур мегӯем барои барои сарпарастони барномаи мо. ва 15 нафар дар дохили барномаи мо низ ҷавоби дуруст гуфтанд. ҳамагӣ камтаринҳо хато ҷавоб доданд. биёед мебинем ки ба пеш баромад. муҳаммад, Абдулло, Омина, бандаи Аллоҳ ва Довуд, онҳое ки дар ҷойҳои намоён қарор доред, шуморо табрик мекунам. ва хуб, ҳозир экранро калонтар мекунам, то ки дида шавад, дурусттар дида шавад экран. иншаллоҳ ҳозир ислоҳ мекунем. боз калонтар ҳам мекунем, иншаллоҳ осонтар шавад барои шумо. саволи 2: аз мурда имом, ҷин ё фаришта кӯмак пурсидан ҷоиз? вариантҳо: ширк ва гуноҳи кабир аст, аз ҳазрати мавлоно ҷоиз аст, аз фариштагон ҷоиз аст, бале мумкин аст. яъне аз мурда имом, ҷин ё фаришта кӯмак пурсидан ҷоиз аст? ҷавобҳои шуморо интизор мешавем. хуб, 19 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. бале, ширк ва гуноҳи кабир аст. яъне аз мурда имом, ҷин ё фаришта кӯмак пурсидан ҷоиз нест. ва хеле хуб, хурсандиовар аст ки касе нагуфт ки аз ҳазрати мавлоно ё мақбараи мавлоно мумкин аст, чун рӯзҳои чоршанбе баъзе мешавад ки аксарият рафтаву дар дохили ҳавзи он моҳичаҳоро тамошо кардаву ва ё аз ягон
سری قبرش رفته پرسیده و طلب میکنند. اما در داخل برنامه ما کسی نیست که این گونه میگفته باشد و این باعث خرسندی است. خیلی خوب. و بیایید در همون سوره رقمی 46 را یک دیده میبرایم معنای آن را چی آمده است و تا که باز دلیل زیادتر قوی تر شود تا که ما و شما باز فهمیم چی آمده است. الله تعالی چی میفرماید؟ آیا الله تعالی فرموده است که بعضی ها خب از امامان میپرسند یا اینکه از مرده ها میپرسند؟ خب دلیل آن در سوره الاحقاف آمده است. چنین معنایش را من میخونم، معنا به زبان تاجیکی. و کیست گمراهتر از آن که به جای الله چیزی را به خدایی میخواند که تا روز قیامت به او جواب نمیدهد و بوتان از دعای بت پرستان بیخبرند. این ترجمه اصلی معنا. اکنون بیایید به تفسیری روش میسر نگاه میکنیم که چی آمده است. چون از تفسیری بغوی کتاب 7 صفحه 252 چنین آمده است. من میخوانم: و کیست گمراهتر از آن که بجز الله چیزی را به دعا میخواند که تا روز قیامت به او جواب نمیدهند؟ چون که آنها یعنی بوتان یا مردگان یا سنگها و درختان و مانند اینها از دعای بت پرستان بیخبرند، نه خود میشنوند و نه میفهمند. و در آیت دیگری چنین آمده است: و چون در قیامت مردم را برای حساب و کتاب جمع آورند، بوتان با پرستندگان خیش دشمن باشند و عبادتشان را انکار کنند. این است دلیل از آیات‌های قرآن کریم و خیلی خوب است اکثریت جواب‌های درست گفتند و کی به پیش برآمد. محمد، عبدالله، آمینه بنده الله، داوود، آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارد و همچنین نصرالدین نیز و زینه‌های بالا برآمدند. خب به سوال 3 میگذاریم. کدامی از اینها گناهی بزرگ است؟ ریزانیدن آبی چشم همسر، غیبت، پریشانی در عبادت، ریزانیدن آبی چشم والدان از نافرمانی. کدامش گناهی بزرگ است از آن گناهایی که من در پایان نوشته کردم؟ جواب شما. خب جواب شما را قبول کردم و 10 نفر جوابی درست گفتند. بله 10 نفر جوابی درست گفتند. از آن گناهایی که من در پایان نوشته کردم، ریزانیدن آبی چشم والدان از نافرمانی گناهی بزرگتر بوده است و افسوس من پورا به زبان تاجیکی نگرداندم تا که به شما پورتر خوانم درباره یک حدیثی که در این موضوع آمده است و این را از ابن عمر الله از وی راضی باشد نقل شده است و آنجا درباره گناهان میپرسند و کدام گناه 9 گناه است که خیلی گناه بزرگ است و یکیش این ریزانیدن آبی چشم والدان از نافرمانی است و باز چند گناه های کبیره هست. انشاءالله من روزهای نزدیک درباره آن باز پورتر مفصلتر برای شما انشاءالله که گفته میگذاریم. و اکثریت شاید این را نمیدانستند، اما حدیثی هست و در آن گفتیم یک بار دیگر حدیث را ابن عمر نقل کرده است الله از وی راضی باشد و آنجا همین گفته ها آمده است: ریزانیدن آبی چشم والدین پدر و مادر از نافرمانی این نیز به گناهی بزرگ می درآید. از این را می باید که پدر و مادر خود را همیشگی
احترام کنیم و چون این انعنه ما نیز هست که ما پدر و مادر خودمان را همیشگی احترام میکنیم و شاید بعضا می شود که فرزندان از نادانی آبی چشم پدر و مادر را میبرارد. و دیروز نیز من یک قصه دیگر را شنیدم که زمان نیز عوض می شود، چون پیشتر چند ساله ها پیشتر وقتی که پدر به مسجد می آمد یک جای با فرزندش همیشگی از قفای پدرش می شود و مثلا وقتی از مسجد بیرون می شود پای افزار پدرش و پیش پدرش می ماند، یعنی که عزت و احترام خیلی و خیلی زیاد بود. اما در حالتی که حتی وقتی که یک روز حالتی شده است که پسر فراموش کرده است که پای افزار پدرش را زیر پایش ماند و پدرش از آن تنبیه کرده است فرزند خودش را، یا یک تنبیه، من نمیدونم تنبیه نه اونقدر سخته، اما فرزند وقتی که به سوی پدرش نگاه میکنه چشمانش را پایان میکند، از زدن مثلا پدرش وای نمیگوید، آه نمیگوید، نمیگفت. این از دوره های گذشته بود. اما امروز حالت های می شود که میبینند که فرزند از خانه بیرون است. چرا تو از خانه بیرون، چرا تو در اینجا زندگی میکنی؟ میپرسند، میگوید که با پدرم گپم گریخت. نخواد که با پدری خود گپش گریزد. یعنی هرچند چون اکثری علما میگویند در حالتی که پدر و مادرش مسلمان نباشند، مؤمن نباشند، احترام نسبت آنها نباید کم باشد، باید آنها را احترام کند. و از این خاطر میبینم که خیلی جواب ها گوناگون، اما جوابی درست نیست، کم بود. بیایید میبینیم که به پیش برآمد و بعد از آن دوام میدیم. بنده الله در جای اول، نصرالدین بخاری، بابا عمر حبیب، آنهایی که در جایهای پیش قرار دارند، و ابراهیم نیز 11 زینه به بالا برآمدید. من شما رو تبریک میکنم. خب اکران رو کلانتر کنیم. سوال 4. ایمان آوردن به یگانگی و هستی الله چیست؟ ترتیل، تفسیر، توحید، توفیق، کدامش درست است؟ ایمان آوردن به یگانگی و هستی الله را چی میگویند؟ جواب ها در پایان است. وریانت ها نیخترش. خب جواب های درست رو من میبینم. 19 نفر جواب درست گفتند. خیلی خوب، اولین شده. در داخل برنامه ما جواب های درست آماده رسید. خب نام های خوب رو من روی اکران میبرارم. خیلی خوب. فاروق سنگوف، شما نیز جواب درست گفتید. علی شیر سیدوف، بله جواب درست گفتید. بله توحید میگویند. ایمان آوردن به یگانگی و هستی الله توحید است. توحید این خب ایمان آوردن به الله یکتا است، یعنی پرستیدن عبادت الله یکتا و باور کردن به الله یکتا است. و جواب های درست دیدیم اکثریت جواب درست گفتند و کمترین ها جواب خطا گفتند. کی به پیش برآمد نگاه میکنیم. بنده الله نصرالدین بخاری، عمر حبیب، ابراهیم و عبدالستار نیز 3 زینه به بالا برآمدید. من شما رو تبریک میکنم. و همه آنهایی که نوکک داخل شدید، پیوست شدید، ابونه شوید به شبکه ما، همچنین لایک مانید زیر نوار تا که دیگران نیز تماشا کنند. خب وقتی ما خیلی کم ماند، دوام میدیم. کدام سوره از عذاب قبر نجات میدهد؟ سوره ملک، سوره نساء، سوره الناس. چنین سوره نیست. موافقی روایاتی بعض علما. اینک جواب های شما. و درباره آن همین ابو هریره
оварда аст ва гуфтааст, ки аз расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам шунидам. Бале 18 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. Сураи Мулк аст. гуфтааст, ки яке аз сураҳое, ки аз 30 оят иборат аст, инсонро аз азоби қабр хуб наҷот мебахшад ва дар худи ҳадис омадааст, ки дар Қуръон як сурае ҳаст, ки аз 30 оят иборат аст ва ана ҳамин сура инсонро аз баъзе гуноҳонаш хуб наҷот мебахшад. ин сура сураи Мулк аст ва нақлкунандаи оварандаи ин ҳадис дар китоби саҳиҳи Абу Довуд зери рақами 1400 омадааст. Тирмизӣ 2891 омадааст. Тафсири Ан-Насоӣ 632, Ибни Моҷа низ омадааст. Ҳамчунин Аҳмад низ нақл кардааст. ва дар ривояти дигар низ омадааст, ки дар Табаронӣ 3667 низ омада расидааст, ки расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд, Анас нақл кардааст, дар Қуръон сурае ҳаст, ки бо аз ёд кардани он, бо донистани он маънояш чунин аст ва инсон ба биҳишт дохил мешавад. Ва ҳамин хотир хеле дар бораи тарҷумаи маънои сураи Мулк мо дар барномаҳои гузашта гуфта будем ва дар шабакаи Қуръон дастурамалии инсон ҳаст, метавонед тарҷумаи маънои онро низ шунавед. Ва 18 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. Ки ба пеш баромад? Бандаи Аллоҳ Насриддин Бухорӣ, Умар Ҳабиб, Иброҳим дар ҷойҳои намоён қарор доранд. Умар Ҳабиб ҳамагӣ ба 5 саволи мо ҷавобҳои дуруст гуфтанд. ва бубахшед, ман чатро нигоҳ накардам, фаромӯш кардам. хуб, дар чат низ ҷавобҳои дуруст омада расидааст ва аввалин ҷавобҳое, ки дар боло аст, онро ман субҳаналлоҳ хеле зиёд омадааст, мехонам. хуб, Акмалиша ҷавоби дуруст гуфтанд. Фаррух Сангов ҷавоби дуруст гуфтанд. Хуршед Каримов ҷавоби дуруст гуфтед. Асия Гачиева ҷавоби дуруст гуфтед. ва аксарияти дигар низ ҳама ҷавобҳои дуруст гуфтанд. ва саволи охир мегузарем. Чанд сол Қуръон нозил шуд? 25 сол, 23 сол, 63 сол, 1000 сол. Қуръони Карим чанд сол, дар давоми чанд сол нозил шуд? ҷавобҳои шумо. ҷавобҳои дурустро ман мебинам. хеле хуб, 16 нафар дар дохили барномаи мо ҷавоби дуруст гуфтанд. Бале, 23 сол. Турғунов ҷавоби дуруст гуфтед. Аҳмадҷон ҷавоби дуруст гуфтед. Субҳаналлоҳ ҷавоби дуруст гуфтед. онҳое, ки ҷавобҳои дуруст гуфтанд ва аксарияти дигар низ ҷавоби дуруст гуфтанд. биёед акнун бубинем, ки ба ҷойҳои намоён, ҷойҳои пеш гузашт. ҷойи 3 Бухорӣ, табрик мекунам шуморо. ҷойи 2 Насриддин, табрик мекунам. ва ҷойи аввал, ҷойи беҳтарин насиби бандаи Аллоҳ гардид. шуморо низ Абдуллоҳ, бандаи Аллоҳ, табрик мекунам. Иброҳим ва Умар низ ҷавобҳои дуруст гуфтанд ва дар ҷойҳои хуб қарор доштед. шуморо низ табрик мекунам. ва хеле вақти кӯтоҳ дорем. Тамошобинони азиз, ман кӯшиш мекунам, ки ин лаҳза дар муддати кӯтоҳ қисмати 3-ро низ омода кунам ва ҷамъбаст кунем, чун вақти ифтор дар Аврупо мерасад. аз ин хотир қисмати 3-ум марҳамат дохил шавед. ҳар касе, ки барвақт дохил шуданд, онҳо дар қисмати 3 иншаллоҳ иштирок хоҳанд кард. хуб, геймпинро ман ин лаҳза навишта мекунам. 358 1303 358 1303 358 1303 марҳамат дохил шавед.
خب در بالا میبینید من محکم نکردم، انشالله خیر است. خوش آمدید همانهایی که در داخلی برنامه ما هستید. آنهایی که نوکک پیوست شدید لایک مانید و به دیگران نیست نوا را فرستید تا که دیگران نیست توانند اشتراک کنند. فراموش نکنید، بعضا انسان ما و شما از فراموشی نه لایک میمونیم و نه به دیگران میفرستیم و یا نه آبوده میشویم و وقتی که برنامه ما آغاز میشود اگر شما زنگولچه نمانده باشید شما نمیفهمید که برنامه ما آغاز شده است. از این خاطر در همون جایی که زنگولچه مانده میشود در یوتیوب آن رو پخش کنید تا که هرگاهی که برنامه ما آغاز شود شما میفهمید. خب خوش آمدید. 23 نفر و آنهایی که دیرتر می آیند من مدیراتوران را خواهش میکنم که در چت نوشته مانید رقم را. هر کسی که دیرتر می آید آنها نیز می توانند که به برنامه ما به قسمتی سوم داخل شوند. و این لحظه من می بینم که 24 نفر در داخل برنامه ما اشتراک میکنند. بسم الله ما آغاز میکنیم. سوال اول: شهری که ابراهیم علیه السلام برای امنش طلب دعا کرد کدام شهر است؟ مدینه، یثرب، مکه و یا اقصی؟ ابراهیم علیه السلام برای امنی یک شهر دعا میکند در سوره بقره آیه 126. کدام شهر است؟ بله، جواب های درست در چت هست. البته من دیدم جواب های درست را و 14 نفر جواب درست گفتند. بله، مکه. و احمد جان سلیموف جواب درست گفتید. تاجیک کوهستان جواب درست گفتید. تورغونوف جواب درست گفتید. بله، اکثریت جواب های درست گفتند. بیایید من همین آیت را معنایش را خوانده میگذارم و به سوال دیگر میگذاریم. در سوره بقره آیه 126 آمده است: ای پیامبر صلی الله علیه وسلم به یاد آر وقتی که ابراهیم در دعایش گفت ای پروردگار من این شهر مکه را جای امن گردان و از ساکنانش کسی را که به الله و روز قیامت ایمان دارند از هر میوه ها روزی ده. الله فرمود هر کس که کافر شد او را اندکی در این دنیا بهره مند گردانم، سپس به عذاب آتش دچارش گردانم. چه جای بازگشتی بد است. و 14 نفر جواب درست گفتند که به پیش برآمد. بابا در جای اول ابراهیم، داوود، سراج الدین و عمر، آنهایی که در جایهای اول قرار دارد. تبریک میکنم شما را. سوال 2: در قرآن زمستان یادرس شده است و ما معلوم نیست بله چنین آمده است؟ نه، البته مشکل است. در قرآن کریم درباره فصل سال چیزی آمده است؟ اینک جواب های شما. جوابی درست رو من میبینم، حتی با شرحش. خیلی خوب. بله، 16 نفر جوابی درست گفتند. در سوره قریش آمده است در آیت 1 و 2. معنایش چنین است: برای این سو الفت امن قریش تعجب کنید که الفت امنشان در سفر زمستان به سوی یمن و در تابستان به سوی شام بود. این از تفسیر روشی میسر خوندم. و یا اینکه الفت و امنشان در سفر زمستانی و تابستانی عیناً در آیت 2 چنین آمده است. و 16 نفر جوابی درست گفتند.
16 نفر جواب درست گفتند و اولین شده در داخل برنامه ما. تورغونوف جواب درست گفتند و چند نفری دیگر در داخل برنامه احمد جان سلیموف جواب درست گفتند. خیلی خوب. و کی به پیش برآمد؟ ابراهیم، عمر، محمد، بابا و آمینه، آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارد. سوال 3. کوتاه‌ترین سوره قرآن: اخلاص، کوثر، الناس یا مسد کدام است؟ و در واقع ما سوال به نهایت آسان انتخاب کردیم این لحظه و امروز. کوتاه‌ترین سوره قرآن 3 آیت همگی. بله، زرد است جواب گفتند. خیلی خوب. خیلی خوب. با صبور جواب درست گفتید. خورشید کریموف جواب درست گفتید. احمد جان سلیموف جواب درست گفتید. و هاپ عظیموف جواب درست گفتید. ابرار فرزاده جواب درست گفتید. تورغونوف جواب درست گفتید. محمد نبی جواب درست گفتید و 14 نفر در داخل برنامه ما نیست جوابهای درست گفتند. بله، سوره الکوثر کوتاه‌ترین سوره قرآن است. در جای اول عمر، ابراهیم، محمد، عبدالله و داوود، نصرالدین نیز 3 زینه به بالا برآمدید. من شما را تبریک میکنم. سوال 4. نامی با مهارت و طرز درست خواندن قرآن چیست؟ قرائت، تجوید، روایت، تفسیر. نامی با مهارت و با طرز درست خواندن قرآن کریم چیست؟ چی میگویند؟ جواب های شما. جوابی درست رو من ندیدم. دیدم. بله. محمد نبی جوابی درست گفتید. خب باز کی؟ سفر علی یودینایف جوابی درست گفتید. تجوید است. بله، تجوید است. و اکثریت دیگر خورشید کریموف جوابی درست گفتید. و 17 نفر در داخل برنامه ما جوابهای درست گفتند. بله، تجوید است. نامی با مهارت و طرز درست خواندن قرآن کریم را تجوید میگویند. 17 نفر ببینید قریب همه جوابی درست گفتند. در جای اول محمد، عمر، ابراهیم، عبدالله، عمر حبیب جایهای نمایان و همچنین نصرالدین نیز به زینه‌های بالا برآمدید. سوال اخیر: کدام از این سوره ها با یادرسی خوردنی ها آغاز می شود؟ الرحمن، النبأ، التین، الجاثیه. کدام از این سوره ها با یادرسی میوه ها آغاز می شود؟ خوردنی ها. جواب های شما. احمد جان سلیموف جوابی درست گفتید. خیلی خوب. خورشید کریموف جوابی درست گفتید. محمد نبی جوابی درست گفتید. ماشاءالله. خیلی خوب. و در داخل برنامه ما نیست 17 نفر جوابی درست گفتن. التین، یعنی همه شما در خاطرتان هست و تین و زیتون با چنین آغاز می شود. و انجیر و زیتون. تماشابینان عزیز، خیلی رقابتی خوب بود. میبینم که جوابهای درست شما چون باران میریزد در چت ما. خیلی خوب. و از این من خیلی خرسند میشوم که اکثریت شما، همه شما خودش فعال هستید و اشتراک میکنید. امروز انتظار باشید، ما تقریبا ساعتهای 23:30 برنامه با اهل علم برپا میکنیم و انشاءالله با بعضی سوالهای شما در موضوع صدقه فیتر صحبت میکنیم انشاءالله و با بعضی سوالهای شما جواب خواهیم گفت و عالمان جواب خواهند گفت انشاءالله. انتظار باشید برنامه ما را و من باشم با شما. این لحظه ها خیر و خوش میکنم. تشکر زیاد میگم به همه آنهایی که این لحظه وقتی خودشان را دریغ نداشتند و در برنامه ما اشتراک کردند. یعنی توانستید اشتراک کنید در برنامه ما. ما ندیدیم قسمتی بهترین برنامه را ببخشید. جایزه عبدالله تبریک میکنم شما را.
ҷойи ду Муҳаммад ва ҷойи аввал насиби иброҳим гардид. Табрик мекунам шуморо. ҳамонҳое ки дар барномаи мо иштирок карданд. Умар ва Довуд низ дар ҷойҳои намоён қарор доштанд. шуморо низ табрик мекунам. хеле хуб. машааллоҳ, машааллоҳ. аҳмадҷон Салимов, машааллоҳ. Табрик мекунам аҳмадҷон шуморо бо ғолибият ва иншааллоҳ боз мо рӯзҳои дигар барнома омода мекунем, то ки шумо тавонед дар он иштирок кунед. Ва як бори дигар ман ҳама онҳое ки дар барномаи мо иштирок карданд ташаккур мегӯям. Аллоҳ аз ҳар яки шумо розӣ бошад ва лайк монеду ба дигарон равон кунед, то ки дигарон низ тавонанд дар барномаи мо иштирок кунанд дар оянда иншааллоҳ. то вохӯрии дигар бо шабакаҳои мо бошед ва обуна шавед. барномаҳои мо идома доранд. ман бошам бо шумо худи ин лаҳза хайру хуш мекунам. то вохӯрии дигар. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. بسم الله الرحمن الرحيم. به نام الله بخشاینده مهربان. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. چون منافقان نزد تو آیند گویند شهادت یعنی گواهی میدهم که تو پیامبر الله هستی. الله میداند که تو پیامبرش هستی و الله شاهدی میدهد که منافقان دروغ گویند. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. از سوگندهای خود سپر ساختند و از راه الله باز داشتند و به حقیقت آنچه میکنند ناپسند است. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. این به آن سبب است که ایمان آوردند سپس کافر شدند. الله نیز بر دلهاشان مهر نهاد و آنان در نمیابند. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون. چون آنها را ببینی تو را از ظاهرشان خوش می آید و چون سخن بگویند به سخنشان گوش می دهی گویا که چوب های هستند به دیوار تکیه داده. هر آوازی را
به زیان خود می پندارند. آنها دشمنانند، از آنها حذر کن. خدایشان بکشد، به کجا کجرو می شوند. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. چون به آنها گفته شود که بیایید تا پیامبر الله برایتان بخشایش بخواهد، سر می پیچند. می بینی که روی گردانی و تکبری می کنند. سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. فرق نکند چی برایشان بخشایش بخواهی چی بخشایش نخواهی، الله نخواهد بخشید و خدا مردمی نافرمان را هدایت نمی کند. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. اینها همانهایند که میگویند بر اینها که گرد پیامبری الله چیز ندهد تا از گردش پراکنده شوند، و حال آن که خزینه های آسمان ها و زمین از آن الله است، ولی منافقان نمیفهمند. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. میگویند چون به مدینه باز کردیم، صاحبان عزت خوار و ذلیل ها را از آنجا بیرون خواهند کرد. عزت از آن الله و پیامبرش و مؤمنان است، ولی منافقان نمیدانند. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ای کسانی که ایمان آورده اید، مالها و اولادتان شما را از ذکر الله به خود مشغول ندارد که هر کی چونین کند زیانکار است. و انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی احدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. از آنچه روزیتان داده ایم در راه الله صدقه کنید، پیش از آن که یکی از شما را مرگ فرا رسد و بگوید ای پروردگار من، چرا مرگ مرا اندک بدیرتر نینداختی تا صدقه دهم و از شایستگان باشم. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير
بما تعملون. چون کسی اجلش فرا رسد الله مرگی او را به تأخیر یعنی دیرتر نمی گذارد و الله به کارهایی که می کند آگاه است.